tunacuruza yamushukishije twa tubombo bajya bashukisha abana birangira amufashe ku ngufu uyu mwana bimuviraho ingaruka ubu ngo bakaba ari mu bitaro bya Masaka cyane gose. None se uyu musore yacitse cyangwa ari kwidedembya hano hanze? Umusore yacitse n'ubu nta wuzi yo yagiye muga gusa dukurikiranye cyane gose twumva ngo yagiye Bugande. Yambutse igihugu yagiye Bugande ariko aho yajya hose n'ubundi iki cyaha yakoze agomba kugihanwa tu. Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu kagari ka Mujuga mu mudugudu wa Nyakanyeri umugabo w'imyaka 50 shinzwa gufata umwana w'umukobwa ku ngufu atujuje imyaka. Uyu mwana w'umukobwa bikamuviramo ingaruka akahita yitaba Imana. Bivuze ko uyu mugabo yarangije kwambuka igihugu ubu ngubu akaba yahungiye mu gihugu cya Uganda, ariko Murangire Thierry yavuze yuko uzakora icyaha n'igisa nacyo azakurikiranwa paka iki cyaha akiryojwe. Bivuze ko rero turi kumwe n'umuturage wo mwakano kagari aho ano mahano yabereye. Twagerageje kumubaza nimba uyu mugabo atarafite ikibazo cyo mu mutwe gusa, tubwiye yuko nta kibazo yari afite. Bivuze ko rero nibwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, icyo usabwa no gukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. N'abakoze subscribe uruwa gaciro, ndetse nawe utarayikora uruwa gaciro, icyo usabwa no gukora subscribe ugafungura inzogera. Hano turi kumwe n'umuturage wo mwakano kagari ka Mujuga mu mudugudu wa Nyakanyeri ahabereye kino cyaha. Araje kutubwira byinshi cyangwa araza kutubwira impamvu uyu mugabo yafashe uyu mwana w'umukobwa ku ngufu, ariko amakuru dufite nuko uyu mwana w'umukobwa yacaga aho yacururizaga akamuhereza utubombo udushokora, mbese uduhenda abana. Bivuze ko rero uyu mwana yisanze baryamanye bitunguranye. Bivuze ko rero uyu mugabo yamufashe ku ngufu bikarangira aka kana kahasize ubuzima. Turi kumwe n'umuturage wo mu kagari ka Mujuga mu mudugudu wa Nyakanyeri, reka agire byishi atubwire. Banyitaye Sayinkuye Wilson. Sayinkuye Wilson no kuvuga ngo hano mu kagari kanyu hari kugaragaramo ibintu byo gufata abana batujuje imyaka ku ngufu. Mwakano kagari kanyu mbwira ibintu byahabereye. Hari umugabo w'imyaka 45 yafashe umukobwa ku ngufu, hanyuma amaze gufata ku ngufu uwo mugabo yaciye atoroka, ntabwo yagumye ngo amategeko ngo amufate. No kuvuga ngo yatorotse aburirwa irengero nyuma yo gufata umwana w'umukobwa ku ngufu. Umwana bafashe ku ngufu afite imyaka ingahe? Afite imyaka 16. Umwana afite imyaka 16, tuvuze ngo ntabwo yari yujuje imyaka y'ubukure, nibwo kuhita atoroka uyu mugabo wamufashe ku ngufu. Uwo mugabo yamufashe ku ngufu yaciye atoroka, no bariko baramushakisha. None se ariko uyu muturage nta kibazo yari afite cyo mu mutwe cyangwa ubusazi? Ntabwo yari gifisa, ahubwo uwo muturage yahora akunda gucuruza. Uwo mwana yamushukishije tunacuruza. Yamushukishije twa tubombo bajya bashukisha abana birangira amufashe ku ngufu uyu mwana bimuviraho ingaruka ubu ngo bakaba ari mu bitaro bya Masaka cyane gose. None se uyu musore yacitse cyangwa ari kwidedembya hano hanze? Umusore yacitse n'ubu nta wuzi yo yagiye muga gusa dukurikiranye cyane gose twumva ngo yagiye Bugande. Yambutse igihugu yagiye Bugande ariko aho yajya hose n'ubundi iki cyaha yakoze agomba kugihanwa tu. Yagenda akamara imyaka 10 cyangwa imyaka 100 azagaruka iki cyaha yakoze agihanirwe. Aha none mwakano kagari kanyu nabindi bintu byongeye kuhumvikana ko ejo hari inkuru nziza yigeze kuhumvikana ko umukecuru uba muri gahunda yagira inka yahawe inka yagira inka, ariko abayobozi b'umudugudu bakabaka amafaranga y'inzibyo. Ese aya mafaranga abakuru b'umudugudu bakabana baturage bayamaze iki? Ese niyihe mbogamizi bishobora gutera? Mbogamizi bishobora gutera nuko umunyagihugu warigenewe iyo nka se waba yayirose, nicyo gituma keshi na keshi babonye atari impande y'izo nka kategerezwa kuba baca bayihunde. Ariko bivuze yuko ngo ngiyo ngadatanze ano mafaranga aho hanyine ibihumbi 50 nginka barayimwima neza nayibone, nibyo? Ibyo bintu birashoboka kubera ko bikunda kuvuga ngo n'abantu bato bakunda kubigira muga keshi na keshi ntabwo ari cyane byibonekeje. Reka rero tubandanye n'amakuru yacu tuyasubikire hano. Wakoze kuduha amakuru cyangwa gutanga ubuhamya. Imana ikurinde kandi iguhe umugisha. Namwe barinde mugira umunsi mwiza. Icyo babwira aba basore bafata abantu b'abakobwa ku ngufu batujuje imyaka nuko bo kwihangana, abanyuma bakabona yuko bagatereta bakarindira abakobwa bazoshaka, hanyuma kugira ngo ireke kuguma imarira abana b'urubyiruko mu ntuze muri gereza. Urakoze cyane. Urakoze namwe. I would like to tell you that if you are new in this channel, Kidasamura Rwanda TV,
subscribe, like, and I would like you to like and subscribe and do everything well. So hit the post notification, ring that big bell, and I hope you guys are okay and you will have good luck. Bye.